Ayo. Kanggo sama sih Mas? Sing jual laguku. Majikan sayang, mamae sama kana. Majikannya kan durung kenalan majikan. Adi, Kang Adi. Adi. Sedang Adi. Adi. Ardi. Ayo majikan, semoga kita beli karton ya Mas. Barang jihad muda buat semuanya. Kepuasan bengine terdiri sunrapalakeun jampi ajian semar putih terkejut bumine tersebut arane moga singagone gelem balik nanti senang Albi Wong Edan seminggu ora tandas sampai sewulan tuntas sunah kali sampean sampai beli kolumangan apa ketul cimate apa saking badane pegel wiridane masih anger mingar baik Bapak sinten Pak? Wong Edan Wanasari Wong Edan Wanasari Wong Edan Wanasari Wong Edan Wanasari sayang kanggo majikan tua majikan nom Bapak Tandi siapa aja? Majikan tua Majikan tua Majikan tua Wong ireng coba Opae genci sayang Opae genci wong sing paling eman sayang Opae genci Opae genci kesun ngakali kula ngakali sampean malah kepo balik maning si badan kalah jampi kalah kembang sundeman sampean sampai dan sejarah Wong Edan Wanasari seminggu ora tandas sampai sewulan tuntas setengah kali sampean sampai beli kolumangan apa ketul cimate apa saking badane pegel wiridane masih anger mingar baik Wong Edan Wanasari Bapak Bature di dewekan baik Wong Edan Wanasari Wong Edan Wanasari Wong Edan Wanasari
Mama kita sayang. Masya Allah, Masya Allah. Mamanya Gita lagunya apa lagi?